danas smo ovde na Andrevlju ili u Andrevlju, kako god, ali u svakom slučaju jedan divan skup gde ćemo pričati o mogućnostima da se unapredi ovo što trenutno imamo u ruralnom turizmu. Ja češće upotrebljavam izraz seoski turizam zato što je on nekako više definisan i direktno se odnosi na direktne učesnike kojih zapravo najviše ima, ja mislim, i u sali u ovom trenutku, i koji će sa zanimanjem čuti šta mi iz turističke organizacije radimo na promociji ovog turističkog proizvoda. Moram da kažem da Turistička organizacija Srbije nema direktan uticaj na razvoj ovog proizvoda, samo indirektni, ministarstvo to radi direktno, ali se mi trudimo da upotpunjavanjem informacija i širenjem znanja o ovom proizvodu zapravo pomognemo da on bude vidljiviji i da se shvati koliko je potrebno ulagati u razvoj. Na temu razvoja ruralnog turizma i značaja njegovog za razvoj kako ruralnih područja naše zemlje, tako i uopšte za obezbeđivanje dodatnih prihoda za poljoprivredne gazdinstva koja su i u svetu i kod nas primarni u domenu ruralne turističke ponude. Smatram da je današnji skup okupio veliki broj aktera koji su prisutni u ruralnom turizmu, znači kako oni koji na neki način kreiraju sliku, tako i ljudi koji na terenu su važan segment naše ruralne turističke ponude i verujem da su ove edukacije dobar način. Vidjeli smo danas iz primjera zemalja u okruženju gde su upravo edukacije bili ključni faktor razvoja ruralnog turizma. Tako da sve čestitke s moje strane organizatorima i mislim da bi ovakve skupove zaista trebalo češće organizovati i okupljati ljude, jer važan segment razvoja ruralne turističke ponude je upravo udruživanje. Dolazim ispred restorana Lugarnica sa Iriškog venca. Posjedujemo još jedan restoran u Maloj Remeti Lugarnica, takozvana Fruškogorska Lugarnica, gde imamo 38 ležajeva, vinski podrum, 2 sale, restoran, ergelu konja, mini jezero. Idemo u predispoziciji da pravimo jezero za sportski ribolov. Kod nas u našem objektu možete da koristite dosta sadržaja, jer ja kako kažem, umrežavanje je najbitnija stvar. Sarađujem sa Explorer iz Novog Sada, imate obilazak manastira, safari Fruškom gorom, planinarenje, sa aerodroma u Radincima, vožnjom i panorama Fruške gore, što malo ko ima na Fruškoj gori. Specijalitet kuće nam je divljač, po tom smo poznati, to smo brendirali. Gulaš od divljači, kobasice i špikovani srneći but. Poznati smo po dobroj hrani. Zahvaljujem se što ste nas danas pozvali i volim da prisustvujem ovim vašim edukacijama. Puno potpomažu delovima ruralnim, pogotovo što je Fruška gora sada u ekspanziji i gde treba da se ljudi edukuju, da se udružuju i da shvate da bez udruživanja nema boljitka, pogotovo po principima sada bespovratnih kredita, gde ljudi koji nemaju svoja sredstva imaju želju i volju da napreduju. Vi im omogućavate tu edukaciju da bi shvatili da nisu sami i da nauče kako bi trebalo u stvari doprineti gostima da ostanu dan duže.
dolazim ispred Agencije za ruralni razvoj opštine Irig. Ona u principu jeste osnovana da bi pružali konsultantske usluge individualnim poljoprivrednim proizvođačima, pružiocima poljoprivredne i nepoljoprivredne usluge. Ono što nama u ovom momentu jeste osnovni cilj, jeste pružimo apsolutnu podršku odnosno uzimanju subvencije od Evropske unije i sa nacionalnih fondova i u tom smislu današnjim danom ćemo prezentovati našim nosiocima usluga ruralnog turizma kako na najbolji i najlakši način mogu da ispune sve uslove koji su neophodni da bi te pare i uzeli. Projektu će se pridružiti oko 250 ključnih aktera iz turističke industrije iz opština i gradova, među kojima su predstavnici javnog, privatnog, akademskog sektora, kao i organizacije civilnog društva. Tokom projekta realizovat ćemo edukaciju aktera kroz organizaciju 6 edukativnih radionica na 2 teritorije do kraja ovog meseca i čitavog oktobra, a sve u cilju podizanja konkurentnosti destinacije Sandžak i Fruška Gora u domenu ruralnog i ekoturizma, unapređenju znanja i veština ključnih aktera, kao i stvaranju uslova za prekograničnu saradnju, kazao je direktor regionalne turističke organizacije Sandžaka Haris Gegić. Mi ćemo danas imati edukaciju na 2 teme. To je razvoj turističkog proizvoda i druga tema je uloga i značaj marketinga u turizmu. Imamo odziv javnog sektora, privatnog sektora, hotelijera i svih onih koji nude smeštaj i nadam se da ćemo danas dobiti neka nova znanja, alati i veštine za pokušaje da se edukuju ljudi da što više dovedu turista kod nas i da učinimo sve, da motivišemo ljude u stvari da izdaju što više smeštaja i tu neku zakonsku regulativu kako da ispoštuju da bi se uopšte bavili izdavanjem smeštaja.
Vladimir Ivanović i Miloš Gajić, stručnjaci iz oblasti turizma, bili su predavači na pomenute bitne teme koje su u mnogome pomogle učesnicima u projektu. Vaš kraj ovde, kada govorimo Srbije, jeste raznovrsna, ali kraj Sandžački i Peštera, ovi gradovi u kojima smo mi ovde nekoliko dana, dakle Tutin, Sjenica, Novi Pazar, to je pravo bogatstvo za celu Srbiju da imamo takve prirodne celine, takve kulturno-istorijske spomenike. Zaista vredi sve to pokazati. Čini mi se da ljudi još uvek malo znaju za takve stvari i baš smo sa tim razlogom, napominjem i ovde, da to dodatno ispromovišemo i da na neki način motivišemo ljude da se što pre uključe u tu turističku ponudu i sa smeštajima i sa drugim aktivnostima koje mogu da pokrenu, kako bismo dodatno privukli sve te turiste koje zaista ne znaju, a siguran sam da bi hteli da dođu u ove kraje. U okviru projekta Edukacija aktera na principima EIAT platforme i promocija ruralnog i ekoturizma održana je edukativna radionica za aktere sa teritorije Sandžaka i Fruške gore. Učešće u ovom projektu uzela je i opština Tutin preko Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport. Centar za istraživanje i studije turizma u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije u periodu od maja do decembra mjeseca 2019. godine realizuje projekat pod nazivom Edukacija aktera na principima EIT platforme i promocija ruralnog i ekoturizma. Cilj projekta je podizanje konkurentnosti destinacije Sandžaka i Fruške gore u domenu ruralnog i ekoturizma, kojem će se pridružiti oko 250 ključnih aktera iz turističke industrije iz ove dvije opštine, među kojima su predstavnici javnog privatnog sektora kao i organizacije civilnog društva. Juče smo ispred Centra za kulturu, turizam, omladinu i sport opštine Tutin bili na edukaciji aktera na principima EIAT platforme i promocije ruralnog i ekoturizma u mestu zvanom Andrevlje u blizini Beočina na Fruškoj gori. Dakle, to je bio skup na kome su bili pozvani akteri iz oblasti ruralnog i seoskog turizma iz Sandžaka, dakle iz svih opština naših sandžačkih, kao i fruškogorskih opština. Tamo je bilo oko 8 opština fruškogorskih, znači u blizini Beočina, Irig, Sremska Mitrovica i tako dalje, da i ne nabrajam. A od naših opština je bio Tutin, onda Novi Pazar, Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje, kao i Priboj. Dakle, tema je bila jako ozbiljna. Ovaj projekat je u stvari organizovalo Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije zajedno sa Centrom za edukaciju i prosperitet turizma u Republici Srbiji. Dakle, skup je bio jako ozbiljan, na visokom nivou bilo je nekoliko predavača od kojih je zaista i malo šta da se nauči, jer su to ljudi, dakle, pravi turizmolozi koji poznaju materiju, a pogotovo tema koja je bila juče, koja se doticalo juče, ruralni turizam je jako osjetljiva tema, jer Srbija ima izuzetne potencijale, pogotovo naše ovo područje ovde u Sandžaku, fantastične potencijale imamo za razvoj ruralnog i seoskog turizma, jer često se miješa pojam seoski i ruralni turizam, to u stvari jest otprilike isto, međutim, pojam ruralnog turizma je vezan za područja gde po 1 kvadratnom kilometru imate do 150 stanovnika. Dakle, tu je ta neka mala razlika. Međutim, problem koji se tamo pojavljuje, koji sam ja primetio i ranije, pošto smo mi još 2014. kao turistička organizacija opštine Tutin formirali nekoliko tih turističkih gazdinstava i ona postoje na papiru još uvek, međutim nije to zaživelo u onoj pravoj dimenziji kako sam to ja želeo, upravo iz razloga što nemamo prave konzumente na tu temu. Dakle, to je glavni problem, ne samo kod nas
na našoj teritoriji, nego i na teritoriji cele Republike. Jer u ovom slučaju je bilo dobro dovesti takozvane receptivne turiste, odnosno turiste sa strane, inostrane turiste, jer naše stanovništvo nekako nije zainteresovano za taj vid turizma, za to što mi otprilike svi potičemo sa ovog ruralnog područja, tako da nemamo neko veliko interesovanje za kretanja tog tipa. Danas se u zgradi gradske uprave održava jedan od sastanaka kao deo projekta Centra za istraživanja i studije turizma uz podršku Ministarstva turizma, trgovine, turizma i telekomunikacija. Inače, u okviru tog projekta održava se 6 predavanja za područje Fruške gore i Sandžaka. Jedan od predavanja u okviru područja Fruške gore održat će se u Sremskoj Mitrovici upravo danas. Cilj ovih predavanja je podizanje konkurentnosti destinacija. Ono što turistička organizacija grada Sremska Mitrovica podržava, to je svakako svaki vid edukacije, usvajanja znanja i veština aktera turizma koji samim tim jačaju svoju ponudu, takođe jačaju i značaj same destinacije turističke. Mi smo danas na naš seminar pozvali aktere iz javnog i privatnog sektora kao i civilnog društva, te će nam se danas pridružiti kolege iz turističkih organizacija Srema, iz turističkih agencija, oni koji vode smeštaje turističke, zatim domaće radinosti, oni koji se bave izradom suvenira, te svakako značaj svojim radom doprinose i razvoj turizma našeg grada. Zahvalni smo svakoj inicijativi ovog tipa zato što ne samo da proširuje vidike i jača sam njihov rad i entuzijazam, nego upravo mesta gde se mi susrećemo doprinose i njihovom entuzijazmu i nastavku i kvalitetu njihovog rada. Mi ćemo danas imati priliku da čujemo 2 predavača i to vrsni eksperti. Jedan se isključivo bazira na samo razvoju seoskog turizma, ali isto tako i na zakonskim okvirima, edukaciji koje se odnose na sam rad i okvire zakonske, ali drugi se bavi marketingom, što je danas izuzetno važno da se jačaju saznanja vezana za tu oblast. Znači kako može da se pospeši rad kroz društvene mreže, kroz internet, potom brendiranje proizvoda i tako dalje.